Conference Mizoram Pradesh Congress Committee Nuaya Vigilance Cell kan han ko le a kan journalist kan media mi te kan somna ngai poi mo a thanem takin lo kalawangin in chunga ma sign lom thu kan soya ne press conference ko thul kan ti na chana chu hei nimin chanchin bu akhan kan huthevin karinga hei hi Mizoram Sarkarin airport Lengpui Airport chungchanga zirchianga rotna siam tura aruat working committee in han zirchianga chuan chief minister hnenah July ni somthum pakhat khan report an thehlut to nei ti helai hian na chuanga nimina khan he working committee hian chief minister muwa briefing nei antum ni in helai chanchin bua hian aron langa tin keinin press conference ko ngai nia kan hriatna chan berzo ka chu helaya Indian Air Force a bak beisei na a omlo an hanti hi keini chuan Indian Air Force a hian beisei tur a omlova adang beisei tur a omani ti hi kan hu dana ne ei kan hriat theweng an Lengpui Airport khu Congress Sarkar malak na din ani a khumi airport din tur malak ani lai khan soisel na te po omani mi ho sa ho nuam taka anzin veiva na tur mai mai atan sarkarin sum tam tak sen atul lo ti zonga soi te po omani tin a hlo tling tak tak lawang ti te po kha omani nie state sarkar malak nain state sarkar sum nei be tham tak le central sarkar pui na in cheng vai bel cheza or senga khu airport khu din ani a hun local zela kan hriat theu angin Lengpui Airport mang tangkai tu khu mi hausa te chau ani lo ti a hrechiang tu chu Mizoram mi pui te kan ne Mizoram mi pui man mo thila zin chuak tur te le trul nang thila zin chuak tu reng reng ina kan man tangkai em mi hausa le mi hausa lo te po ina kan man tangkai em ani ti chiang takin kan hu theya tin thil lang chiang em ma chu tun ma a tho na a zin veiwa hi a hau takawangin mi hausa te chawina an tlin tura kan lo ngai deuh thin ani amai ro chu khowela changkang zela chuan civil aviation a te masona kal zela competition alo sanga sarkar mai nilavin private sector atang tein thona commercial engani flight te anron operator chumi atang chuan hei thona chuan man te po na sa takin atla niamani tuna chuan Kolkata kal turtan chuan thona kal hi hun adu tlem mai baka atlom zo berem oti turani toni chuwangin hun local zel tura po thona a zin veiwa te bungro phur vel te po hi nakina chuan kan ti dan phung ani hun ala omdon ani chu mi atan chuan hun rei ani don lo chuwangin tuna Lengpui Airport kan nei te po khu kan ti changtlun ve ngai ni Lengpui Airport hi Indiaram Airport
za le som thum chuang za somli bor vela state sarkarina enkol omchun commercial airport a chuan an hial omin alanga private airport te hetianga commercial flight operate na man lem lo ero chu om ve trewani chuan airport authority of India hi an mandate ta po India rama airport infrastructure air infrastructure khomwala le van lama po a ti changtlung tura mandate nei mo phurna nei ani a tin India rama hian airport siam chungchang le enkol chungchang a po a siamna expertise nei thaber ti theni amai ro chu Mizoram a chuan airport authority of India hnenah pelovin state sarkarin kan operator chuan sum nuai zatel lawin kumtin nuai zatel lawin kan enkolve derani tin Lengpui Airport khu kan hriat theu angin ramzau tak nei ni lawani Lengpui Airport ram khu akhar zanga somsari vel chawani chuan akhar zanga somsari a po chuan a vai ram anga ramzol thahman thei vek po ani lo akhar zanga somsaria ram tam takakhu ram cheng chhia oi train han man tangkai ngai na po omang lo ani airport ram khu inzuk tlo toimo chu wangin Mizoram le Mizoram mi puitena hun lo omzel tura airport lian infrastructure thale changtlung kan mamo bun na tura tan hian kan ram nei kho a bei thamlu tuk mange ti tura ne tuna hian chu wangin mat thir thui tak neya ruaman na kan siamanga ya chuan tun kan din huna chuan ni chena ka seng khan state sarkar ina en kolonia wangin state sarkar sum le paya yang narlo retheite kan ni awangin airport infrastructure khu kan ti changtlung hlei thei lawani tuna khuan man mo taka kang thel che ta che a mason na tho ngai lian pui pathuma oma chu kan soi zokanga kan runway khu pavement classification number ante hemi a runway chakzong mo lot alak thei tur za chut na a an classification a chuan pavement classification number samthum paru tura design ani a kumli kalta vela khan kumli kumnga kalta vel khan khol manga enani khan apisian khu somthum pali anti ni in ka hria maro chu somthum pali ma somthum paruk ti vel po ni ta sela khu achak tok lawani Airbus 323 kanti ang tuna helai ron tum mo engani Boeing 737-800 kanti ang class trum na turatan khuan achak tok lawani khutiang ang Airbus 320 vel tho na turatan hi chuanin PCN hi 40 to 50 in car engemolai velanga ya tin Airbus 321 class of aircraft atan paichuan 52 above PCN number hi somnga pani aya sananga yene mase ke ni chu kan airport runway ko PCN number ko samthum paru ke ma chawan ta ne chu mangin kan fiat tlan ni tura ka ngai chu kum sam ni sompak riat sompak wa chhawkhan ka fa te hi a thren amedabata
Bangalore le Delhi te le khazir oman ni an ron ho kal ni khwa hian direct flight hmang lawa hetianga kal a om lawa wanga Kolkata an la phota Kolkata tanga Aizawl an la thaina ni chuan chuti laya Ahmedabad le Kolkata sector te Bangalore le Kolkata sector te Delhi le Kolkata inkar chuan man kha sang ruk sang sari vel le kan thin lai khan Kolkata tanga Aizawl kha sing khat sang thum le sing khat sang sari inkar vekin kan la ne achan ju hela inkar chu darkar khat a flying time hi darkar khat pon ni lawa chuti rualin Delhi le Kolkata inkar te Ahmedabad te le Bangalore te chu darkar ni chuang ani chuti chung a Aizawl sector atana khung atlazok let ni let thum don mai achuan man kan petrina kha thil fello omni in kan ria a chuwangin helaya puzo lalming liana wing commander lalming liana kan OSD ani lai khan lengpui thona khu passenger thok vel chin siamna flight manifest hi eng mozat ron late a katia aron kenga kan pani in civil aviation secretary kan juk mone Pradip Singh Kharola ani lai ani a chuan kan han soi khan ava fello vemole thil fello omni chumole tia achan chu Air India a chairman managing director ni achu tatanga civil aviation secretary a ruatani chuan joint secretary a ko mala chuan Air India a ED commercial kha a ko tir ngala chuan Indigo Airlines a an commercial ho tu te abiak tir ngal boka chuan an ron kala chuan khume Air India ED kha churon kalvat mai khulai nai waya omani boka chuan kan han soi khan Aizawl chuan full lotin kan kal ngam lowa flight nge ni chuan mana to lo thei lo lom an ti ni chuan ke khan an flight manifest ka kan phora ngoi ro passenger chu hei za som nga te za som ruk te an chuang renga Aizawl sector local ki full passenger chu in la lo passenger kan la enge ni full lotin kan kal ngam lowin ti chu adikhlainem katia ma se anni nan soya chu passenger a full kan lak chuan cargo kan langam lo thungalo chu wang chu nia amana to big na an ron tia chu ti po ni sela ato uchuak big da na kha adiklo thil fel lo omni tin kan tranga chuan civil aviation secretary pu engani Kharola po khan in enno nangai ati tadeu muka kawang khan an han enno na ni tum nuwa khan cheng sing khat nuaya khan atla thaveta ne Aizawl sector kha chuan zoi na tla hiama tu na hi chuanin Imphal le Kolkata mo Guwahati Kolkata Agartala Kolkata ti te le Aizawl to Kolkata ti te po hi ain ang deuh thuak to sang thum atanga sangli inkar vela hian tlema advance de wala paison mu ve thei to ne chu tiang chu ani awangin kan airport runway upgrade ni lawa khutianga a omreng kho passenger safety tana thalo aircraft safety tana thalo anti ne tin achuan man te po kan lo pe to big trina tin bungra phur vel nan tura kan man tangkai thei turang po hian kan mang tangkai thei lawani te hi alang renga chu wangin runway kho Airbus 320 te 321 A321 class of aircraft te antum ve thei na tura ta na kan upgrade wata khachu angai amai ro chu chung tur chuan engeni thilti tur tam ta kha oma runway mai ba ka a taxi wai te tin apron
parking bay ti te po ti len le ti chakangaya khang zong atan khan vai bel che za som ngo bor ve le ma ai tlem lo hi chu angai ngei ome ti hi mithiam te na rough estimate an han soyani a khang ka state sarkar tan chuan tingai na om lo ten air traffic control tower ko kan ATC tower ko hlui arop to a niam lutuk bokane ani nataka chuan dana chuan ATC atang khwan runway he ta atop atanga atop le lam thleng hi tia tu mia lawa mu thei vector mi ta mu thei vector ani amai ro chu fur le enge molai kulai nim an kat that lo lai khu chuanin alang tlang thei lo ani chu thuru an soi zen ngam lo ani chu tiang khopa ATC building a khu alo tok lawa tin a hluya a equipment a chunga khol le equipment te po ko a hlui lutuk do a upgrade angai ngoi ani tin tun lai a chuan ATC tawaran siam thareng reng chu integrated air traffic control tawaran ni zela at noya hemi firefighting atana engani fire tender kanti kang thel motor te an pa ka chuan achung lama air traffic control equipment le khatiang ti nan khan an hmang traina chu tiang te chu kan ti ve angai ngoi to ani achan chu passenger ta na himlo chung te chu ani a tin khung te po sum vaibel chetam dak sen ngai vaibel che somnga tanga za inkar sen ngai to til te alo ni boka tin instrument landing system te kho a hluyani kan han ti ve bek state sarkar sum te ani awang le central sarkar atangpui na lo angang te man ani wangin kan mamo ang airport ina amamo ang system aku kan la nei zo lawani kan threthewa night landing facilities te chu asoi po kan da soi ngam meu lawani night landing facilities si enge apoi mo na te po kan lo ti he ho mai theya thlen khat chuan apoi mo na chu tu na hei Mizoram agan ron chawa Delhi ni khat lek meeting nei tura kan kaldon point nithum kan hlo zelani kalnan ni lengin kan hmanga ni khat meeting kan ne atu ka polo hoila nithum hi kan hlo ringot mai ni reilo te dar kar khat lek meeting nei tur point zukalila achan chu kho en lai chawa kan airport ko man the ni tlata zana man thei ve te chu ni sela helaya Guwahati tele airport dang notice night landing facilities omna te nan kom bai na nga te khan ni thum ngai lovin ni apo Delhi meeting te nen kan kalve thei tong chu khunglai te nen chon compare chi ni lawa Gujarat kom lai khan gan din gara kan oma na kan thoka Delhi meeting nei tu reng hianin zan ria ka hian ka kal ngai mang lawani zan lama engem program dang engmo ti du kan nei ani lo chuan zinga gan ron thlok chawa zana kan kir mai ni hun hi a he lo big mai ni chu mimal private businessman sum dong te tan lei hian atang kai ani Kolkata kan sum dong ten Kolkata temo Guwahati temo napoi mo nen anzukal ni khwa hian aboi thaklat zana thok te nei veila chu ti khan zinga kalin zana te pon ron thok mai nga ni lapoi na hmaa zanan kal nga tu ka ron chho mai dona khatiang khan kan ram economy tan po thil poi mo mai ni khung te khu kan ti changtlun ve wat angai heng te hi tuna kan ma mo ngoi to thil te an ni a chu pakhat na chuan ni ta ni apani na chuan hun local zel tur thira kan mamo tur te chu kan airport terminal building te khu atenia kan Thenom state te airport terminal building te le infrastructure te en chuanin he khu sarkar ma sa khan engemon ti nil niala kan han ti ve chodon chu ni maya ma se hun local zel tur ni tinami sangtel sangtam tak zin chua ka lo lut tu te dol zo tur chuan khu atok lawani chu wangin kan Thenom state airport authority kaltlanga anti angdung zuya
airport infrastructure te po terminal building te po kan ti changtlun ve khu angai ani kha ka chu tun immediate requirement ni lo mai thei ma se tuna tanga kumso ma jon kan mamo don tin air cargo terminal te po kan mamo veng chu kan ram kan thil thar chua man hlu tak tak te reilo te thona thon chua ngai ang chi khatiang atan te po khan air cargo hi kan mamo na lapung don ani thona chuan man tun ma chon mi hausa te chau man thei tura kan hisap lai khan tu na chuan ni to lo mi zong zong tan ani to chu tiang bok chuan bung ro phurvel nan hian thlo na hi chu man tura hen kan latin zon lo ma se na kina chuan kan la mang don a chiang reng chu wangin air cargo atan po a terminal changtlung deuh kan lama mo ve don ani chu kan future ke ma ni dam lai kan hun chung ngei po kan mamo tur ani kan tu le fa te chu soi lo chu wangin khung te po khu nakina chuan kan lama mo tur allowa kan om thei lo tur ani chu tiang kan nei lawa Mizoram mason na kan economy ti thuan op tur thil har sat na siam tu bottle nek lian pui ni don ani tin adang le chuan runway extension te po tu na thona kan runway khu fit sang riat ani a henglaya domestic flight a kan man tlang lon te so tan chon atok em ani ama aero chu nakina chuan international airport ate po kan la duang chu foreigner zin na tura tan te po Kolkata emaw Guwahati emaw pan kher ngai lawa helaya immigration clearance te po ti ve the khat yang kan ti hun te po kan thir ve ang chu kan tu le fa te huna chon khang kham mamo na om don demand na om don mamo na tak tak om don chung huna tan te chuan thona lian jok te po aron chum ve thei nan kan airport kho fit sing khata runway kho extend thei ani heta mar thang lama khuanin extend thei ani a khung ram te kho chumi turatana kanda angai engemaw thil dang infrastructure danan air force ho huna te kan lo pe mai mang te hi a lo om ngoi ani chuwangin khang tiang te kha kan ti angai nakina chuan tin khu car parking te po khu abei tham em mani car parking atan te po airport chunga kan mamo belalo tin car parking te hi chu dule public private partnership te poina ti thia a che vela ram nei tu te ne na trang howa parking te po khu nakina chuan kan ti angaya chu atok kherlo mai thei airport chunga airport parking shrim turatan te po kan ram kan mamo bel zelani chu wangin tuna kan airport ram nei akhar zanga samsari borvel le ka khochu midang ne na han pek then thei hi a om lo hrim kan ram le mi puite na hun local tura nakin loka kan lamamo tur infrastructure din na turatana kan mamo vek anni ram khulak bel angai hial don zo kani chuti lai chuan engeni midang Tute mo ne na civil chu keima ni na kan mamo ang thil ni lo civilian requirement keini mipui mimbir ten na vantang ina kan mamo atana kan man thailo thilatana divert to ram hi om lo shim chu kan ril ru omani tin chu ba ka chuan hei kan han chu ta a ni e chu tiang chu din hun ani si chuan Mizoram sarkar ku ta oma sumtam tak sengin mo loss ani mani engeni RTI channa khan information dikfel lo dewa oma airport atanga hlok na tam tak tel anga report kha oma kha adik lowani ti hei RTI zo na manilo ka kan zo ta kan neya ta chuan a chiang em ani airport englawata na kan hlowa khu cheng noi zatel tak mewani chu a chiang ngoi ten chu an soi tam taka chuan engani hei airport security atanga kan state police te tana expenditure te khu airport expenditure aten lo chiar lo nge ni ka hrelawa kung te po khu
หน่วยจะสมนี่ประคัดช่วงได้ยันเนี่ยกัน state police เขามี airport security มั้ง passenger checking และ eval ที่ตูเตอัตานะมันก็ทีน CRP company ขัด airport security อัตานะ duty ตีร์ตปนี่คงโลจงก็ state สรการินะกันตุ่มเวกันนี่ central สรการินโลอันเปียมาเซ state สรการินะกันเปกเล็ดเวกันไง 100% in central สรการินนายขัดปอเองนี่อันตุ่มเราอันเปไลโลกับ state สรการินกันเปเล็ดเวกันนี่ central forces เต state กันมานะ central สรการินasenso atum vechu lok sabha election chi yan 50% kan tuma central sarkar in 50% an tum veni lok sabha election laya CAPF mo BSF te akan state chunga security purpose atana kan mamo kan laklu reng hian ten tuna kan man make CRP engamozat kan nei hi company tle mazong Mizoram chunga hian permanent em kan duty tiran so airport a company khat mundang danga company li mani vela hi permanent in kan le ama se an hlo le engkim avai hianin state sarkarin central sarkara kan peve kan ti kha kan hriatna thain ka hria henga khan khumi CRP company khat lai mai en kol naman cheng nuai zatel tam taka kho airport atana sensowa an chiar lo thina khung te po kho airport hlok ve anga in hriatna omna chanani ti kha kan soi do ten chuti anga lo ni si chuan enge Mizoram tan option enge kong omta te hi kan ril ro om se kan ril ruwa po awamin karinga pakhata chuan state ko sarkar ko ta omzui zel khu ani a amai ro chu state sarkar ko ta a om chuan tuna kan revek tuna hmaa kan han soi ang chi infrastructure development mason na tur changtlung tura cheng vai bel che zatel seng tur chuan sum kan nei la kan ti thei om chu na chu central sarkarin scheme umbrella scheme anti ang saski anti ang chi te loan an ron pe ka tang te a ta mundanga hmang lava airport maso develop nana kan man chuan tiang han zoi in tlem kan ti ve bek thei ani ten kumtin nuai zatel a en kol na tan khwan kan hlok char bok ani chu option khatani chuan apani le na chuan airport authority of India a hlan maya hi chuan agreement le in rem siamna fel tak indel kil na fel tak ne na airport authority of India hlan hi ani a chu Mizoram sarkar kan ron chwa ve ma dai kan rual u te chief secretary ani na nuaya po soi ho aloni a draft agreement tur te po duan ni in khang kha na sataka chai aloni to ane achan chu airport authority ku ta om chu ki imphal te po mandi loka bulan trana noi cheng noi zasari chuang sengin airport imphal airport te kha beitham ve ta kan thin kha ma se tu na chuan khi ta ani to ne agartala airport po cheng noi zali somthum bor velin upgrade ani na kha sang ni som pariat chovela tran chawania khati lai khan ma sen zo ve to ne daya chuan khati lai khan Lengpui Airport ko akai Lengpui kate Guwahati Airport terminal building khumi upgradation ko cheng vai bel se sang khat za ni in an thok mek boka chu po an zo le dai to ne chuan tu na hian khi nga Arunachal Pradesh Nagalana Meghalaya te Sikima te po airport authority of India waya siam me kane cheng noi vai bel che zatel sengen an khoi me kane chuan nia airport authority hi hian
Ajan chu Mizoram kan Lengpui Airport khu hlok na nilawa hlok char na tur thil kum emaw zat local tur a hi chuan hlok char tur ani wangin airport authority han an take over chak lo ani an la chak lo ani chuan an negotiation point bera chuan airport security khu state sarkarin enkol zero se state sarkar ku ta zui sela chuanin kan take over angeti kha ani train ani chu sang ni som pare ta karon chho ve khan chuti lai chief minister pulal than hola kha e ka soi puya chuan delhi ka kalni khwa hian airport authority of india chairman khu e kan thian nai tak ania wangin katlo in katiti pui thina chumi abo zuina ang deuh chuan voi tam tak meeting kan neya chumi alas englawa state sarkara engani phartura kan ti achu airport security akho anni khan kumnga anile kumnga tal state sarkarin enkol zui sentia kein sum kan nei loven kumthum kan en zuianga abak chu in take over don ne ti in kan in tha ani chu khati lai chief minister kha ka soi puya e an apom viawani amai ro chu ma kan lak tak ma khan election court of conduct kha e khan mi ron nang ta a sarkara in tha ka sarkar thara khan asoi chun zom thei tami alawani sarkar thara kan ho tu te isu poimo sarkar kalta at thukal mek soipui kan ei masak berte singami ni ama sela atok mak soipui thei ni lo chu wanga khutianga state sarkar ko ta omzuya tuna airport terminal building han soi sakwe lako chumi na ahina chuni tane chuan apakhat le chuan air force indian air force ne na in rem siamna agreement fel tak ne na siama chuan airport air force indian air force ko ta hlanemo anilo point indian air force le state sarkar ina joint management mo in trauma in kol turati kha a option pathum na ni tane mase kami option akha keini na kan hudan chuan nichina ahma kan soi zong te Mizoram le mipuite na airport kan mamo na kan hun local tur kan mamo na thang zel tur en hian hei hi chu ti chi mia kan ngai lawani achan chu air force indian air force hian infrastructure improvement de chu enge mo chen chun ron ti theyang achan chu anma ni operation na tan pon mamo don awangin amai ro chu civil requirement commercial requirement kan mamo atana englawa hi chuan an priority sang don mi lo ten Lengpui Airport rama kwan Indian Air Force tan ram thnem ta anma ni chawina an enkol tur anma ni chawina access an nei tur hi kan pe ka ngai don ti hi achiang sa chumi tel lo chuan Indian Air Force net ruam an na siam thei lo ten thona airport ta operate chungchanga po Indian Air Force in asum an ron tum don ani chuan thu nei na an demand don thu nei na thui tak an nei don ti chiang rek chu chuan commercial flight operate chungchanga ro khol na mi siam zeu zewang te hi chiang rek ten chung ai ma apoi mo zo ka chu Mizoram le Mizo mi puite na kan mo chu airport infrastructure tra ti len thei kan mo anga lati len zel thei tur ani lain Indian Air Force enge mozat control kan pek chuan kong dal tu lian lu tu kan ni dona chuwain ram le mi puite poi khoina ani don ni in kan hua chuwangin tuna akhar zanga somsari emo or ram om kho kan
commercial airport mamo le Indian Air Force te mamo hi khu khuan apuruk zo lo prim chuwangin voina kan press conference kal tlanga kan han ngen du chu Mizoram kan ram le mi puite ma khwa ngai le mi puita na tha public interest da sang bera Lengpui Airport ti changtlung tura Indian Air Force ne na ruwa man na siam ho an tum hi ti puitling hau lo turin kan chief minister sa takle akai roi sarkar hi he press conference kal tlang hian kan ngen ani ti kha kan soi du ani enge mo zo